Ka senjuk kinongnya kali kamai hari Riboi District kabaran hapok setri jongga Joint Action Committee jongga All Riboi Passenger Vehicle mentang sengi ka sitrik unailar arhajar arpulai kilalet bantur sya office trikam jong Deputy Commissioner Riboi District hanong po nagmenta bandawa bansiu no ia kepisa kabadang dai bansiu kabalong nadu kapor covid bat kepisa kabari bansiu ha kapor late duty election jit nong mikmat pajba saying dorbar thoan jongga jella jong neus nem arhajar arpulai Shushu kinong ilam jong gite kinong nya kali kamai kilong babunsin bunwat kila julet benia kendu ia Deputy Commissioner Riboi nagmenta ban simkhya ban siuno ia kabai kali jongki Henry nagaliang jong DC ulong bagane gede gedau nag jingbom pat pelaj pisa nagi bor ki bahalor nalor gite gisunjuk nong nya kali kamai lawan ban senran langru daga kenuh ginong di dukan ja bat dukan sya kabana galiang jong gite ginong di dukan sya ru kim syam layo ia kabai bamja bat kabai di sya naduk election jit nong mikmat saying dorbar thoan ka jella kabalajan kot menta lasis nam tam hagde por kalami ke jinia ka bajur bha hapreng jong ginong ilam ka kenuhun ginong nya kali kamai bat ka kenuhun ginong di dukan ja bat sya bat Deputy Commissioner Riboi District kabalane la kumba ka tokone por hadin gede gejing kiran na baro ki artali kenuhun kilarai ban shim da ka wei gejing mut baya menta kin patsange swai kene gejing hi da ka bakin nap ya ka te khatsan singi ka bau Deputy Commissioner ulakular ban siu dep ye baro ka badang sa siu dak baburu ya kejengkular meladakim la bansiu ya kepisah kat kumudi kepor kebelabu nageleng jong ke kenhun kat sasim sedak wipat kejengeki peaceful ne adang imun nyap chimmi na ki wei pat kirai na mar nang ba ninyo ketika hok ka bang ide ko ke diso ka mo nai kren ni le kam ni nong kata karai to hala su ko apsha nan dia ya la ada jar sik ni jar ada ni ban se ka ta ki ni yang be ni la time giving us cooperation with the department. Whenever you please try to clear that because in 15 days make everyone happy. funds are there. Funds are there. Then where's the money for the election with the government? The central Yes, provide. yes. Where's that money then? You answer me that. No, it does not happen like this. What not happen like? You answer me that, sir. I'm telling you, man, it's not like this. The government, the central government want that answer. And why other district got the money when we don't get? We want that answer. Other districts are also pending bills. No, they don't have content review. I know everything. I inquire everything. So we give to everything. And if you inquire everything, please inquire why Riboi is also No, what is your duty? Your duty is here for I what? do not have any funds to give you, man. You don't have any fund. Where's the fund? Where's the fund? I do not have the funds to give You you. don't have. Where's the fund with the government provided? That's we want to know, sir. All the vehicles which goes for the police duty is already clear. Yeah, that is for the police department. The police department is very fast, very speed in the work. Yeah. So why? Which departments delay? The police have cleared the bills anyway. But Kantin, akan election. Bukan kebakat api di kantin. Banyak yang yang kabang gadi atau taki bah dalam election. Dan mereka bersusi ulang bahadu mentah. Ngidang yuk bisa tang sentuh hajar awak nak jeluh ni. Mereka tu mentah ngiklaim yuk. Ngilawan bani kendu la arsin laisin lewan. Dalam tang ngila ai kejing toru awak nak April. Saya DC. Ini antar ini ikon RTO ngila ap. Dan mereka melongkang kataru. Ngilawan yang ngilawan ai yang kejing tok sakui bersau CEO, bersau DC berkunjung sabaru di MLA jong dari Pai makin tong keran lem dak ta jung ni nama babun mengi ki nong bukan ni sak de ram mo ki nong ai roson ki bai do yang ki bai ki jung kan jung ki ba dapat bangin siu ka bai nong tri kunju Henry kata ki jing ai jung kata ki so ko ta ni tip ko ni ka ya ki ni kata kena kalian ni tak tahu tak
district. Dan dia akan di sini di kong bahay ko at sanksi tingi apa ya kata sanksi jangan kata sanksi kata kami so tingi manseba mani tingi na join lang bagai agency bagai berpai bagai kita mendawai kita. So pihak bajur kalian Joint Action Committee All Riboy Passenger Vehicle mentah kesni nila sange ya kamai kaji baru ikali dijengi layawan ban penpau ya kedak yang kejing sultia kejungi angne pelau jong UDC kejingwan kejungi pengipiap ya kamai kaji kalong halor kejing bomyo ya ka bil kejungi ta nadu ka bil COVID-19 kumjuru ka bil jong election MLA badang election ya na kapor na kaliang ke JAC wilayawan bani kenduk yang DC banpan ini bandawa ya ke hok ke bangi dai banyo dan rei na kaliang DC usu aipor panpor si panpor aipor bu kan di jingkular dan rei aduk ini kisni nimyo ya kata kebil ke badangsa dai halor kene da ka jing susi ke jing Sulkia, entah kesini, selesai disin, ilawan, yang baga jing sange, kali kamai jungi baru menwan ikendu, menyekeren UDC, lemar kepor ke bau ai kalakut, mentah kesini, nilayo menyekeren, bat UDC, ba kadau ayu, ba penslam, ya ke pisah ke badangsa, bat balai, klam burom, ya kepor ke ba nila ai, nak kaliang UDC, mulai tu yangi ba kapisa kamsyong tang kabor ke jongu namar kapisa boha ban punlaj lu CEO ngate na po sulong ngila keliru yo ya kadau mano ban bak kali lane mano ba penslam ya kata kapisa rei ke jubab ke bangi yo nau kalong ba kadehi na CEO kena kaliang DC mulai keren batu CEO batu chief secretary ban yatai alor kene ke benta ke bangi ke driver ngia kenduk yang dah lah dia keren batu CEO batu chief secretary orang ba pun sapen like no kloi kat bala ya ke pisah ke badangsa kena kaliang ke jungi ngila dawa ya bangi muhun ya ke por ke ba lane ya kata ke jingi keren ke bau ai rei dai ban ai ngi ke por ke batikna ba adu kan no sngi kan simpor ya kata ka pisah ban penlai dai halor na jing bomun ka jungi ane ka jing yai dawa ka jungi na kaliang UDC lai por biang menta ka sngi nadu kane ka sngi adu khatsan sngi ba un penlai lot ya ka pisah kata ka pisah ka bil COVID-19 kumjuru ka bil jong election snap arajar arplai ya na kaliang ka jungi ngila menjur ya kata ka por ka bau ai khatsan sngi bat ngin ap sitom kumbang ilayat yaya baru si kata ngin ap sitom sakat sansngi bat ngiru na kaliang ke jungi ngila kerensai balada hapo kat sansngi samta ka kenti umpur lai agamut ka JAC kan sasim ta ka simjam ka bakam teng e bat ngin puna da kilat jingyaki ki bakam teng e bat ngila kran lu ada ngin ya ka jingyaki ka bateng e ka jingba kali hapsim hi ka district administration na kaliang ka jungi ngin omsim ka jingba kali dan rei ka district administration tahap pensim ka jingba kali Mbak no try we try kali su antar ka udah bisa we try we try kali ka syong ka kum ka duty Mbak men hakiner ngila dia tu don ki kali ki bangat lai tayo don ki kali ki bangat si benai don ki kali ki bangat si lai sngi don ki basa lai pa wajar don ki basa san pa wajar don ki basa da kilang namar kabil ka pisah ba kambun ka dei jong COVID-19 namar kabil lang tu da kilak ngisa kata ka ba bu yang ni apa yang kejing ya namar kum ki bebu i kali kamai ni hapan renew ya ki kot kislagi jongi ngi kermen ba tata yo kabil menakane ban renew andre kabil mi yo ila susim da karam ka syak ban penim ni kot kisla kali ke jongi endang ila yo kabil ngin sasiu pat na kita gi beriu tu bangi simram andre ka jing penslam banyo kabil kabu jing ya yangi nila cha ta gram na kita gi beriu ki bala ai psa yangi kata ka de jing ya